Pozdrav drugari, evo nas i dalje u šumi. Tu sam da vam pokažem stadijume u razvoju biserke. Ovo je tek izrasli primerak koji je probio iz ovojnice. Malo veći, još malo veći, još malo veći, još malo veći i ovaj džinovski. Dakle, stadijumi u razvoju biserke. Kao što vidimo, nema volve u pravom smislu, već nekih rubova koncentričnih pukotina. Svuda ima crvenkastih vinskih nijansi. Kod mladih primeraka parcijalni veo je zatvoren, znači listići se ne vide. A kod starijih, evo ga parcijalni veo u vidu prstena na dršci. Na šeširu opet imamo ostatke univerzalnog vela, koji su opet ružičasti, prljavo-beli, kremkasti. Dakle, to je biserka. Amanita rubescens. Jestiva i kvalitetna vrsta. Ovih dana je ima u izobilju u šumi, naročito ovde kod mene. Potrebno je dobro termički obraditi. Po kvalitetu je ravna blagvi, odnosno kneginji jajčari, kako god da je zovete u vašem kraju, odnosno vrsti Amanita caesarea. Dakle, jedna veoma kvalitetna i izdašna vrsta kada joj vreme odgovara. To je to.